be burbe manditaade maako jinela do on fillo ba on la feddini o do mo kanko filli o gissa do o wi wonde ma kanko Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardaahu o naniri nela sallallahu alayhi wa sallam يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى يمبي تاتو جيانو بني إسرائيل بيدو غوتو أون حركو تشولدو بانdu makko ndu woci rawni wona portojo kono si andi wete coldugol ko si guri ngi woci ke ngi rawni yen on tigi tama mo wojji joy hala wojjano wete baras no jeeya e ñabbeeli ɗi bani sala marno no jeeya e ñabbeeli ɗi kañum annabi Isa ñawduno goto on ko ɗum wonno probléme makko on ɗimmo on himo marno ko wiyete kon teelende caɗawe ka hoore sukundu fuɗata hoore makko nen fof no waɗi caɗawe no ñaddi fuɗata sukundu yiiɗo mo wo ko wiyata kon a ƴakkata ga yeeso makko oya on ko bunɗo ɓeeɗo tato Allah subhanahu wa ta'ala faala non jarribade ɓe ndaare moƴƴa wattani la kadi moƴƴa neɗɗo mo ɓanndu mum colɗi e neɗɗo mo tawata caɗɓe nangi hoore mum nde ñabbi sukundu fuɗata e neɗɗo mo tawi ko bunɗo hiɓe jarribora ɗi ñabbel ɗo mo kala no jarribora ñaw façon go Allah subhanahu wa ta'ala faala noon darndade ɓeeɗo Allah humpaka yimɓe ɓen kono o jarri botoma fi yaltingol tigi tigi ma on ko hombo wonma ko waɗi si Allah ɓorni to goɗɗo ɓoggol naɓi ka yiite inni an a moƴƴa tawi o jarri baaki ma neɗɗo ne dartoto inna o ala to ñilan min si a yamiranno mi waɗayno sa haɗanno mi accayno joni noon fiita ɗum woni yawmal qiyama yimɓe ɓe wiya Allah toni o ɗo Allah adday hujja timminɗo tis ko ɓangina wondema haray an ko annabi hoore ma ka wonɗa yaade ɗo ngelike idan Allah subhanahu wa ta'ala ɓay falama jarribade ɓe honno waɗi aradallahu an yabtaliyahum fa ba'asa ilayhim malakan Allah inmini malaikajo kono malaikajo on o arali e maɓɓe e mbaadi malaika o wayli bani adama en malaika ɓe no newinana Allah subhanahu wa ta'ala no okki ɓe mbawdi waylagol wona mbaadi neɗɗo o ari e mbaadi bani adama fa atal abrasa o ari ka colɗuɗo on taw fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayk hande ka wonɗa ɗo ka jooɗiɗa ɗo ko honɗum ɓurɗa faalere e adna ma o قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس وي hande kam jooɗiɗo ko ɓuri faalede ko heɓugol couleur labaɗo min gat ka ɓanndu am mi heɓa guri labangi iwa e an ko yimɓe ɓe wollan e ñiddinirde en anndi colɗugol labaka sa neɗɗo colɗuɗo ko suusuɗamo a yiyama tun ɗeñƴoɗa aɗa ɗeñƴine tawi ɗum mbaadi makko ni ɗeñƴine par ce que wona mbaadi anndade ɓiɓɓe adama ɓe iden o wi ko ɗum ɗo maapinimi hannde wona jawdi o faala wona hay fus ko o faala hannde o wi ko o faala ko couleur labaɗo guri moƴƴi yo Allah ittanmo ko woni e makko ɗo fewndo ɗo ko Allah waɗi e makko yimɓe no ñiddiniramo malaikajo on fonti sooke o mum ngon mawlimo kanko oɗo colɗuɗo ɗum ɗo iwe makko fi o wontirino o wonirno noon ara noon aɗo colɗuɗe malaikajo landimo ene jawdi fof ko honɗum ɓurɗa faalede o wi ko geloɗi malaikajo on addi geloba duyba jonnimo wi Allah waɗane barke muɗum o feƴƴi o yehi ka o ɗimmo mo caɗawe on nangi na suudu wotuɓe woni wona e nokkure ɓe wotiri woni goto anda ko ya wadda o immi o yehi ka o caɗawe omo caɗawe o tawimo o wi ene an ka wonɗa ɗo hannde ko honɗum faalaɗa o wi hay hunde mi faalaka e gurdam an ɗam fewno ɗo si wona yo sukundu fuɗuka hoore an nde hoore an iwa ko ñiddi kon tawa yiɗo law no ñiddinam hunde mi faalaka si wona ɗum malaikajo on fonti sooke o muɗum gon mawli hoore makko nden guri labangi arti sukundu fuɗi o wayino wawno noon ko aranum o landimo ene an kadi jawdi fof ko honɗum ɓuranma jawdi fof ko honɗum faalaɗa o wi ko nayi ɓuranimmi andi mo ɓeno mari suwa sinnama ɗo joni yahu golle en ka ɓurure woɓɓe haɗa ko awgol takko welata ɗum woɓɓe ko remogol maaro rewata welata ɗum woɓɓe ko awgol leɗɗe mo ɓeno mata façon ko welata wonki mumki o wi min ko nayi ɓuranimmi idan
e addi nagge duyge ɓe jonni mo o wi yo Allah waɗane barke mum o feƴƴi o yahi o tawoye bunɗo on anda ko ɓeeto wadda ko kañum kadi o ari ka on bunɗo ɗon o tawi bunɗo on no jooɗi o wi ene an kadi ka wonɗa ɗo hannde gurdam maɗa ko ɗum faalata o wi ala hay hunde komi faala ka gurdam an si wona yo Allah udditanan gite an ɗen min kadi mi yi e yimɓe ɓen hara sino wuldude goɗɗo ne andi ko ɓalejo ma ko danejo waɗi e yimɓe ɓen ala wattande ila sina ɗum ñeemaji no e bani adama ɗi Allah subhanahu wa ta'ala janti o wi wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun ko Allah tigi woni on sincanɗo on jiiɗe ko yiiron o waɗani on haqqille yaki waɗani on ɓernde o waɗani on noppi ko naniron fi yo on jarnu nemaji Allah ɗi ɗiɗo tati si bani adama marade aɗa nawa bani adama valeur bani adama on ka aduna ɗo ko simo yiya ko si himo nana ko simo haqqila si gootuge ɗiɗo wiye bani adama goto mara haaje makko sa yalti ɗo bunɗo si yalti ɗo a ƴettimo 36 a naɓimo ha port a yiltika ƴettoyimo ka burure to a naɓimo ha kinnaka tumbore burure a wi ɗo e ɗa e to konto ɓurma welde onne fof gootum o anda suudu labandu o anda to labangal o adna debbo labaɗo kanko yaasimo fof ko niwre idan ko holluma ko laba ɗum ɗo no welma ko hombo ko Allah kode Allah holluma ko laba faaleɗa ko laba idan a hana yeddude Allah fi heɓgol ko laba ɓay ko holluma ko laba kon so itti gite maɗa haaji maɗa ngari o pentir no foti o kara no foti o kulel ɗo no foti ko gite marɗa so gite ala haaji maɗa ɗum niwre jemma e ñalma fof no fotanema idan o wi min fustumi faalaka kam mi woni ɗo si wona yo Allah ittanan nde niwre yeeso an ɗo min kadi mi yiya o wi awa o ƴetti sokeje makko ɗen o mawli gite kañum oɗo bunɗo Allah itti niwre nden gite makko ɗen arti o yi yaasi o wi ene an kadi ni si a faggoto jawdi ene ko honno jawdi ɓuranma ni o wi ko dammi min ko dammi ɓuraninmi o ƴetti dammum o jonnimo o wi Allah waɗane barke muɗum kanko malakaji on ko imminaɗo ko mission waɗi o immi o hooti o mo yewtuɗen fimum arano colɗuɗo on o anda ko malaikari ka makko o mo yewtuɗen ɗimmum mo jaɗawe on o anda ko malaikari ka makko o bunɗo ɗo o anda ko malaikari ka makko woni hande kadi ɓayɓe jonnama ɗum ɗo du a malaikari ɗen andi na ko bonata ko ɗum waɗi neɗɗo kala hunde ko watta yo watta yila si tawi ko bani adama duyi no gasa jaabo no gasa ron ka jaabade kono siko malaka ɓen duyi jaaboto en andi noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma min yawmin yusbihu l-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafa ala e bimbi mo yimɓe ɓe wetata e muɗum sina malaika ɓe ɗo tippoto ɓe malaika ɓe ɗo tippotoɓe ɗo goto on ko honɗum tippintamo ko wiigol Allah mi torikema kala ƴettowo e jawdi mum ndin itta sadaka Allah lontinanmo jawdi makko ndi waɗedanamo ndi ɗimmo on jippo o wiya honɗum Allah mi torikema kala jogitiɗo jawdi mum ndin wuddiri ndi sali nafirde jama on Allah perdi jawdi makko ndi ɓeeɗo ɗiɗo ko ɗum golle maɓɓe ñande ñande ɓe jippoto ma min yawmin yusbihu l-ibadu fihi illa malakani yanzilani ala e ñalande nde yimɓe ɓe wetata e mum sina ɓe jippoto si ɓe jippike oɗa ko toranogol itoɓe sadaka ɓen ɗum waɗi so tawi sa okkodi goɗɗo hay so o innala jarama ta haajuma woni mum par ce que a duwananoma déjà sa heeɓi duwa o malaikaji ɗo hay mo okkoɗa wiyan a jarama ta tefu par ce que a duwanama déjà idan si o mo ɗawɗa hay so o wowlali hay fus andu a huɗanoma terto idan cenɗe ɗiɗino joni ɓeeɗo duuɓi feƴƴi wonoy ha geloɗi ɗuuɗi nayi ɗuuɗiri ɓeeɗa nayi ɗuuɗiri ɓeeɗa ha dammi ɓeeɗa ɗe kadi yeñi Allah subhanahu wa ta'ala no faala en hollude jikku men on so wi jikku bani adama ko enen yo na goɗɗo go hollude jikku bani adama on mo kala men dara ɗon hoore mum gelike malaikaji o arnoɗo
o wayli kadi goɗɗo goo na omo ari no ari aran mum de o wayli goɗɗo goo o ari miskino imo ɓorni liñco seeki koye waɗi kufuni jani watti paɗal ɓurga koye ɗen andi toroɗo kono watta si wontino yaade toragol koyo o kanintino o holla yurmede o holla ande o ari himo jogui tuggorko mum himo ɓorni liñce lanci seekiɗe himo konka o ari ha o hewti ka o gorko colɗunoɗo o cippori ka makko o ari o salamu aleykum salamu aleykum tortoɗo metta yimɓeɓe salamu aleykum tortoɗo wela no fanɗi bani adama nano salamu aleykum tortoɗo ɗum naada weltare ka ɓerde makko si tawi ne tortoɗo wi assalamu aleykum ɗum naada weltare ka ɓerde ma hay sa oppi nafata par ce que oɗo ko arɗo naɓangol makko makon ka Allah waɗangol ma transfert naɓangol makko makon ka Allah pellet joni noon si a monani ki oɗo hara konɗo waɗɗa arena faali o ari o wi assalamu aleykum oɗo waleykum salam haray ɗo komi miskino miɗo yiɗi nokkel kaari miɗo faala yaade nokkel kaari mi ari ha fewno kam on ɗo joɓangol lanni haray ɗo hande sina onon wallitilam Allah waɗi on sabu mi wawata hewtode kam mi woni e yaade toon hara miɗo torora on sabu Allah o okkuɗo on giguri moƴƴi andi kanko jitino ɗum mi torori on sabu Allah o okkunoɗo on giguri moƴƴi o okki on ndi jawdi ɗo fof okkelan ngelo ko gotum ɓikku ngeloba gotum okkelan ɓikku ngeloba gotum min kadi mi ƴetta kon ɗon mi hewtode kam mi faala yaade ɗon fewno ɗo alhaali no sewu dani ɗo fewnori noon mi laafi mi satti fewno ɗo mi wawatama hokkude ɓikku ngeloba ɗo ngeloba mi wawatama hokkude ɗum alhaali ɗum satti miɗo jogani kaari piiji hannde ne hoore am miɗo mari o probléme ɗo mi mari o probléme ɗo o rencontre piiji siga ko fewndi kon hannde ka yaati meɗen yaha holla goɗɗo probléme o hollema mo marmi probléme ɓuurma o hollema imo mari probléme ɓuuri mo marɗa ha tama wuri si a yooɓino an a ƴettano korama mo yaɗa yo walle on idan jongeloji jaabi ɗum ɗo o wi haare probléme ji no ɗuuɗi e fewno ɗo mi wawata hokkudema ngeloba haara tigui tigui on ɗum ɗo mi wawata ɗum daari yeeso o ngalɗi kono ɗum ngalɗinimo par ce que ko fi Allah o lamdimo ko Allah waɗi ko ko woni ɗon o wi enen wona a wonno oya mo ɓandu mum colɗuno na a woni oya mo ɓandu mum colɗuno Allah ittanma ɗum o hokkuma ɗigelode wona an wi min oye nani de min ko soro am maayi acciɗi baabe an roni baabe am maayi acciɗi mimi roni mimi ronu ɗi kono woniri o wi awa si a fenayi yo Allah watte no wonirnoɗano o feƴƴi Allah o yahi ka mo caɗawe on kadi o ardi e noone mo yahi ka awɗa on kadi mo watti liñco seeki ko jogui tugorko mo honka ko malaika ko jarra ko yewna waɗede idan o ari ɗon kadi o konki o huni lawol siga ko huni lawol ɗa kon se Diallo jaabi ko ɓeeɗa jaabi ɗum ɓen noon kadi holli probléme ji ɗen ɓurɗo maɓɓe noon ɓe mari probléme ɗum ɗa no waɗiri ni ɗum ɗon ni tesoji ɗi toon ɗo no fewnori noon haɗa mannaki ɓe wowli ha kanko tigui tawi hande kadi ko maaɓi kono hettira hoore makko o yaha nano heɓɗa ballal kono o andintini ɓe enen wona ono wonno ɓeya ɓe caɗaɓe bani adama ko yawi ko yejjitata so tawi hande goɗɗo ka suudu ka ñande nde o janggayno l'école o toro bireti mum o okke gatore o okke 100 francs e ñande nde tawi ko kanko wolata piiji ɗin fof sa anditinimo ɗum o falta mi piide lettre o sa no woni ko sa ñande ko waɗa wano ko damal an toriɗa birete yaha l'école min ta yawlande ma torade bireti lettre o sa o yejjitay kanko tori no birete o yeehi janggugol o tori no ndiyam o wino fi Allah naɓo reelan o yejjitay ɗum few sonate ko wattiri makko idan o wi min mi meeɗa wonde on na min a faytu a majju wona o wi Allah o wi awa so tawi a fenay yo Allah wattire no wonirnoɗa noon o immi o feƴƴi o yehi o tawa e bunɗo on kadi o hewti ko bunɗo on o huni laawol no hunori laawol ka ɓeeɗa ɗiɗo aran ɓe ɗon
ɓay o woni ka ɗon laawol bonɗo wiima ko saɗi ko tooli haray ko yiiɗa ɗo o dammi ko yiiɗa ɗo fof min ñande goo hari komi bunɗo mi yiyata hay pus ñande goo hari komi bunɗo mi renta nokku Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e an o nemininmi o jonnitinmi gite an ɗen o okkorimi ndi jawdi ndi yiɗa ɗo o wi ndaaru ɗi dammi ɗo kala ngol tawɗa ko ngol faalaɗa ƴettu yaha mi hokkima fi Allah mo wiɗa on alhamdulillah tammo o wi ƴettu ndaaru ngal mo faalaɗa tawɗo no hawranma Allah mo wiɗa mi okkore fi mum on ƴettu yaha min kala komi torona hande fi on ɗon yonila malakaji on darti o wi ɗam o wi Allah waɗan barke jawdi ma ndi jogo ko jogiɗa ko o wi min mi yeetotoma qissa an on joni Allah immininmi yomi arkamata tawi bunɗo on anda fi ɓeyaɗi ɗo ɓen ɗiɗo kadi anda fi makko na e nokkure wotere ɓe woni koy wona e saare wotere sappo mo ɓeno andi fi oɗa o wi ko Allah imminnolan e moom on tato o sifi no siforden ɗo ni mo kala alhaali muɗum no waddirano noon ka aranum e no waddira noon ka sakkito ɗum ɗo idan o wi jogo jawdi maɗa ndin Allah waɗante barke mayri ɓeeɗa kanko maɓɓe ko wonti birdi idan ko wiɗen ko Allah winelaɗo faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun jangamɓe qissaji yimɓe attiɓe ɓen fiyo ɓe miijito ɓe tasko ɗo si wolirama ni mo be no andi mo miijitoto goy kono na no faali ɗen si wolirama ni mo be miijitoto goɗɗo ɗo andi kaari ko ni o wayi na ɗum wiyaɗa fiwu ko honno an wowɗa miijiti hoorema an ko hombo ɓeɗo jeeɗa par ce que ñande goo woni no hari amara hay fus oɗo jippinaɓe ko nakiri ɗo hara ko gawatir walata woɓɓe ko salon bappiraɗo mo waalayno woɓɓe ko e ley gimba woɓɓe ka juuteɗe heno waala tawa ɓen hannde ne jogii état siji no yaltina yimɓe fi location ka idan ɗo ya miijitade oɗa e oto miijiti hoorema han ñande nde jippinoɗa ɗo hiɗa toro fi Allah ya walle hiɗa jogii poore sako e ma yaade ka l'école maɗa ma hiɗa dogaɗa ekkito e hande ñande tawi nden ko an waawi ko wiɗa o ko ɗum wonta ndaari hoore ma ko honno an kadi wanɗa yimɓe ɓe ko ɗo miirta hoore maɗa si tawi ko jikku bunɗo o marɗa e ko jikku ɓeeɗa ɗiɗo marɗa idan ɗo haray e wattane wila moƴƴa nemaji Allah ɗin ɗi tabita e junngo ma ko sa jarni Allah subhanahu wa taala si Allah hokkima cellal ina faala yo cellal ngal tabito e junngo ma ngal nafe ma koye a waɗir ngal ko Allah faala kon so hokkima gandal ina faala gandal ngal waɗ barki ngal nafe ma ngal nafa yimɓe ma ɓen koya eto nafira ngal yimɓe ɓen kala ko hokkuma e piiji aduna ɗin siɗa faala yo won e junngo ma nafa koya nafir ɗum tagore nden sa woni aksu ɗum ɗon andu ko bimbi sabbiɗa subhanahu wa taala wi wa is ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid joomi moɗon o andini on si on jarnimo e hoore nemaji makko ɗin o ɓeydanayi on idan fi yo nemaji Allah ɗin ɓeydo ko jarnugol Allah subhanahu wa taala ƴettugol nema on jaɓu jawdi ko marɗa kon noni foti wona ɓay hiɗa ƴoƴi wona ɓay hiɗa jangi wona fiɗa mari dambe wona ɓay a arna ko nakiri ɗo law wona ɓay a yahi to e to wona ɗo komaji jawdi de ko par ce que Allah no faalama okkorde idan oɗa mo heɓali wona fi ko ɓilayfu wona fi o janga no woodi ɗo jogiiɓe diplôme ji no gollane ɓe yimɓe ɓe janga pus ka goɗɗo naata ɗo l'école janga ɗo ha heɓa diplôme fof teedo o ko ganduni o yaha o jooɗo e bureau o gollana neɗɗo mo anda hay alif tawa o no mane arsugue ɓuuri mo idan wona par ce que ɗe jangiɓirta jawdi ko par ce que Allah no muuyanma si Allah muuyanama a heɓata ma jaɓa ɗum idan andu noon awa o Allah okkuɗoma ɗum ɗo
o himo wawi jaɓita ɗum ñande o faala innama amruhu ida arada cheyan an yaqula lahu kun fayakun ñande o faala hokkude o hokkay ñande o faala jaɓitude o jaɓitay o landata ko o disatako idan fi yo nemaji allah ɗin tabite junngo goɗɗo walla budda o yetta allah o reconise ko woni junngo makko kon wona kalɗere makko wona dowle makko wona ƴoyde makko jonnimo ɗum ko taw allah windino kanko on ɗon o heɓay ɗum wona ɓay himo bulɗi kadi hadi heɓa ko heɓali kon tawde allah windino konko jogiɗon na ko heɓata andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en ɓiɗɗo adama so heɓi balɗe temedere e noga ka reedunene makko ɓe maki balɗe 40 neɗɗo wone ka reedunene mum ko sintire ndiyam si balɗe 40 ɗen timmi nde waylo to nde wonta heɗɗere ƴiƴam balɗe 40 wona 70 nde waylo nde wonta huyre tew balɗe 40 temedere e nogay ka timmi temedere nogay ɗon ko ɗo allah imminta malaikajo adda ruhu on waɗa e nde huyre tew ɗo ko on tuma malaikajo on yamirte hon ɗum yo windu arsike ma on ko hon mbo wonata ka hawre leydi ɗo ko ndeñande windete ko hon ɗum heɓata ka hawre leydi ɗo ko ndeñande windete ko hon ɗum heɓayma ka hawre leydi ɗo ko ɗon ñande windete ko ha honde wurata ka hawre leydi ɗo ko ndeñande windete o winday arsike ma on o winda lajjal maɗa ngal o winda ko a malaɗo ma ko a malkisaɗo so waɗa ruhu on e huyre tew nden o immoya wono tawiri noon a yiltata ko ɗon ndinkaydi ɗon kadi nde yiltatake ɗon nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanno abdoullahi bne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki wa'lam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak walaw ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu alayka rufi'at al aqlam wa jaffat as suhuf ɓe wi andu si mofte ɗen fof moɓodiri tawa ko ɓe moɓodiri ko fi nafugol ma ɓe wawatama nafude ɓuuri ko allah windanma ko si ɓe fof kadi noon ɓe moɓodiri fi lorrugol ma ɓe lorratama ɓuuri ko allah mumino kon o innal ɓe lorratama de kono noon ɓe watta lorra e ma ko allah windano heɓete ɓe lorratama ɓe andi nelaɗo makali ɓe lorratama kono noon ɓe maaki ɓe lorratama ɓuuri ko allah winduno kon si lorrat ko lewru allah windanoma ko ɗum lorrotoɗa siko ñallal ko ɗum lortoɗa ko ɗon wata ɓeydude ɗon idan koko allah windu kon ɓe maaki rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf karambol ngol townama ɗerol ngol yoori bi mana karambol ngol ɓeydata ko winda kon ɗerol ngol ko winda ko mundata ko hande kadi ko ɗo wonɗa ɗum waɗi nela sallllahu alayhi wa sallam maaki imanu neɗɗo timmata hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun yukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun yusiba imanu neɗɗo timmata ha o anda wondema ko heɓimo kon na ko wopatamo ko wopimo kon wona ko heɓatamo wona ƴoyre idan ɓeɗo qissa maɓɓe on ko honɗum hollata en ko wondema bani adama on no hani wattande yila bani adama no jogii jikku hulɓiniɗo guddan ko huwonira aññande wona wiide allah okkore wiide okkore ɗum wo a jonnata est ce que ɗa faala andi gonɗa woni an ko man an wahat man an wahat fulɓe futa ɓe wiyata kon ko addu tun jogo ala an a fontata junngo ma ngo sina jaɓɓugol a fontama fi jonnugol an ko a jonni tun a jonnata ɗum ɗo wona jikku noon guddan wona hunde moƴƴude neɗɗo julɗo on o wona sahi o wona neɗɗo dokko o wona tahinahu allah ko tagi en addi ka hawrelidi ɗo ko darnagol en o adda en ɗo fi yerre mammo o adda en fi en darnammo hunde o addali ko waɗantemo ɗo sen daari wakkilare meɗen ndin fuu gila e soriraɓe men ha hewti ɗo ko wakkile ɗen kon fof daaren caɓum ko nakiri ko gila ka porɗo heɓe ka fello ɗo hay 1% ko golligal leydi ko en gollal ɗum hara leydi tawa kandi walini ndin de 1% ko golli ko nga leydi ko aawi o tutti gueɗe o yarni waɗi nde buruɗe kon fof ndiyan hiɗen naftorde nde fof naftorde fof no waali enen ko ɗum ɗo waɗɗe hen ɗe mantade waɗi goɗɗum taw idan yen anndu allah ko addi en ɗo ko ndaarugol tum ko holno wawɗen ɗum so wi halakal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
la liyabluwakum ayyukum aksara amala نعم alla ko addini on ka hawre leydi ɗo ko ndaarugol ko hombo e mum ɓuri moƴƴude golle wona ɓuri ɗuuɗude golle koy naka ɓuri golle abada moƴƴi kon ɗum ɗo woni go'o ko famate e nder qistaji ɗin wa yuqimu alayhimul hujja o ñinna ɗum hujja on e hoore maɓɓe sabu ɗum ɗo yawmal qiyama ani allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo o nangirote yimɓe ɓen so on darandikema o darnorima moƴƴere a jarnimo e hoore muɗum a heeɓi moƴƴere so on darnorima moƴƴere a yeddi allah e hoore muɗum andu a heeɓi bone ko ɗum waɗi annabi souleyman alayhi salam ɗen andi ka qissa makko ñande nde o imminno kono makko ngun yo yahu ka leydi saba ɓay e ifrit ari taw ɓay hudhudu ari yeeti mo fi leydi saba andi o anda fimum kanko e doole makko ɗen fof o yahaali e fimayri ha hande o yeeti ndu yeetimo ko sondu ndu yeetimo kon tomo fof o wii mbatu makko ngun imo faala yahandeɓe kono ɗo yo yahu saba ata o yahana ɓe wonɓe toon ko hombo e groupe makko on addanoytamo danki debbo wowlaɗo fimum o ayyukum yatini bi asiha ko hombo emo yadadnami danki makko ju en andi e jinnaaru goo wi noon min mi wawi nde addude ɗo joni ɗo guite maɗen uddo ɗe uddito ɗo ya hiñƴo eme addi e adi o yimman ko joɗɗa ɗo a fowan neɗɗo gono toon marɗo gandal o wi min ɗo ya munno ɗum tagide maɗe aɗa kewtiɗo ɗo ni o munnade uddagide makko ɗen tawi danki no jooɗi yeeso makko ko honno souleymana wi noon hada min fadli rabbi liyabluwani a askuru am akfur ɓural joomi an ni okkugol lan e nder jama an on ɗo wawɗo wadde siga ɗum ɗo leydi e leydi ɗum ɗo ko jarrabuyeni ko nema joomi an fiyo o ndaran allah waɗi o nema ɗo fiyo o ndaran a askuru am akfur mi jarnay ka mi yedday mi waɗay ko allah woni wadde piiji ɗin ka mi waɗay ko mi woni wadde ɗi o wi mo jarni noon allah ko hoore makko o jarnani goy mo yeddi allah kadi mandi ko moy allah o wiyata goɗɗo na a wimi idan ɗum woni go'o ko ƴettene qisaji ɗin mun ɗum lillahi an yahtabira ibadahu wa yamtahinahum bima sha'a wa kama sha'a wa haysu ma sha'a liyuqima alayhim alhujjata allah no wodanimo nde o darndoto jiyaɓe makko ɓen o jarriboɓe ko o faala no o faalira nde o faala kadi fi yo ñinnu e hoore maɓɓe hujja allah kanko andi ko ɗum jarripoto yimɓe ɓe simo faala o waɗa e leydi ndin fof kanŋe o ndaara kono yimɓe wata simo faala o waɗa leydi ndin fof kaaƴe yorɗe o ndaara hono yimɓe watta hunde ala ko o ronki koko o watta woodi idan on daarira jeyaɓe makko ɓen tuma goo newede tuma goo sattede tuma goo cellal e yiwa no hikka hitande nde wonɗen ɗo nde adna on nde wonno lanni fellitude jangi fi cellal andi fi lekki pharmacie ji guluji moƴƴinama million ji lekkele moƴƴinama hande kadi hoolare heɓike moƴƴa allah addi nawna hon gotum pet wemini adna am fuu ɗum haaɗi golleji ɗin fuu ɗum ɗo ko hollugol ɗum yimɓe ɓen awa kamɓe fof e gandal maɓɓe ngal e lekkele maɓɓe ɗen ko si allah no faala si selle ka ko si allah no faala yimɓe sellu e sellay si o faalaka yimɓe ɓen sellu fi goɗɗo jangi médecine hontode o moƴƴini lekki honɗum nde yimɓe seldirta fi ɗum cellal ko juuɗe allah woni na jungo goɗɗo ko ñande o faala to dewoyta ha hande no ronkodira e muɗum ka ha hande hari alamu on adna on heɓali jarrabuye huɓiti ko siga oɗo idan ko ɗum ɗo ko misal komo jarrat misal allah o jarri bore tagore makko nin ko faala o no o faalira o nde o faala o ko kanko andi ko ɗum darnata yimɓeɓe na yimɓeɓe wiyata allah darnano men hunde kaari ko ɗum waɗi ko ari o ko ya andu ko honto jogotoɗa ɗum ko a julɗo hiɗa mari allah ko ar ronkata allah ronkata kono no woodi julɓe jofoɓe yahayɓe ha faale tikkande allah yahayɓe ha faale tikkande allah yahoɓe ha faale landade allah ko fi honɗum waɗanɗa hunde kaari ɓen julɓe jofoɓe no woodi nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna allaha ida ahabba qawman ibtalahum man radiya falahu rida wa man sakita falahu suht allah si yiɗi yimɓe o jarribotoɓe nelato maaki ɗum si allah yiɗi yimɓe o jarribotoɓe
mo weltori jarrabuye mo Allah waɗi on Allah weltanomo mo monike seytini tikki ko Allah tikki waɗi ɗum ɗon kon Allah tikkanamo noon kadi joni noon ko ɓuri hulɓinade kon fof ɓuri nde perdi kon fof ko Allah jarri borema basal monanoɗa Allah monanoma e hoore ko wasimma kon kadi woni perdi hoore perdi hono wawɗa wadde mone ko honto marɗa ko waɗana Allah pilenti ala ala ko holtoɗama hay nokku sinaka makko rabbi la malja wala manja minhu illa ilayhi kanko sa dogay mon kaka makko yata sa faabinoray mo kaka makko faabinotoɗa kadi ammara ka yaasi ka yahata ka wulitoɗa Allah sa wulito ko Allah wamma kaka Allah wulitoɗa kadi min kaka makko idan Allah yen faamo e nder qissaji ɗin wondema Allah o jariboto jeeya makko men mande o faala e noone no faajira fi ñingol hujja tammum ɗum o wi qad yakunu الاختبار قد يكون بالخير وقد يكون بالشر وقد يكون بالعطاء وقد يكون بالمن كما قال ربنا جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وي فام جاك ندير قصه دي لو جرب غونغول ndaarnde gongol way wonde dum magara ko mojjere on ti ndarnorte on tiba ko faala ko nyande o har ko faala ko ne wonde ala Allah ndaarete woni har ko jarabu be wi si jawre nyami landan hande jango kadi ndaari de nyami landan faddi jango ndaari de nyami landan moƴƴanade yonde watta yila moƴƴa ko moƴƴani nde ñaamu haa ko haaɗo ko so nde ñaami lanɗan nde jokkidiri hande dannajo no dow par ce que ɗan lanɗan ɗo na leydi ndi hibbiɗam hibbuɗo nama waɗa no sabbinde idan moƴƴanade ko ɗum waɗi jar si weli watta yila de ndaari kon ɗoɗa wadde est ce que ko antu woni ka hawre leydi est ce que Allah ko antu wandi fi muɗum kono ñande wono welde watta yila harari goɗɗum no ɓaawo idan yen andu Allah tuma goo o darndora e moƴƴere tuma goo o jaribora bone tuma goo o jaribora neɗɗo okkugol mo ko faala kon tuma goo o jaribora neɗɗo ɗawgol mo ko faala kon hunde ala ko ronkata wono wi noon ko alquran o wi wa nablukum bil khayri wa shar min jaribora e moƴƴere min jaribora e bone fitnatan jarabuye wa ilayna turja'una ka amen garu tutodon idan jaka neddo yo andu kala al hali mu woni ko tellal fini duda Allah narete woni sa fini di e nyaw Allah narete woni sa hebi ngalu Allah narete woni sa hebi perdi Allah narete woni idan kala ko hebuda ma ko hebuma andu an ko wondo imtihan ko examen wona da wadede résultat on si moƴƴi amali si résultat moƴƴi ala ko perdi wona wonde no woni ustaz idan na buntum بوي على العبد إذا أراد دوام النعمة أن يشكرها حتى يزيده الله عز وجل قال تعالى ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وعليه ألا يجهد كما ألا يجهد نعمة الله ويعرضها للزوال ين أندو سنة فعلاما نعمة الله ونتبت جنغ مكو كودو ngel jarnata mo hore ɓe waɗi qissa ceernojo gooto jeeɗo yimɓe feƴƴuɓe moƴƴuɓe ñande goo o heɓuno accident heɓuno cancer o naalaka labtane koyngal makko ngal taƴa mo mani ɓikkun kun kadi maayi nden ñande hino koyngal makko taƴa to ɓikku makko kunno maayiri to ɓe ari muññintingol mo andi muññintingol oɗo ara sikka hewta ɗum sikka o fesa e hoore ma woni kono tawi ko neɗɗo anduɗo diina arɗo fuɗɗide o muññotode haara adna ko ni o wi heyi si Allah tagi lan teral maccani mi tere na ko tal o waɗaninmi ko gotal o tagi macci goɗɗe junngo am so o wari lam ɓikkuy maccana ɓiɓɓe goo kadi nawto mi mari o wari lam ɓikkuy maccani mi ɓiɓɓe goo o tagi lan teral goɗo maccani mi tere goɗɗe goo o wi Allah koko faala kon waɗata e jeyaɓe makko ɓen si a ndaari ko Allah ƴettiti e junngo ma kon a ndaarani ko acci e junngo ma kon on haɓay goy nde Allah ƴetti gokkugo junngo ma no macci gokkugo o ƴettata fow o ƴettata fow ko ɗum waɗi mi heɓino Ibra
e junngo mawɓe rewɓe yo Allah yaafoɓe ɓe heɓuno sagataɓe ɗiɗo sagataɓe fof maayi mi yehi hewragol ɓe tawi miɗo maapi ko honno mi muññitinirta ɓe par ce que miɗo anndi mi hewde ɗum ɓe fesa ɓeena e hoore am min ne ari miɗo sowaɗoɓe waɗi doyiɗo maapi ɓe wumi kadi ɓaawo ɗum ɓiɓɓe maɓɓe ɗiɗo kadi maayi kamɓe kadi ɓe wumiti ɓaawo ɗum hannde kadi ɓe ñuɗiɗo suudu ɓay mi ari fuɗɗi ko yurminde ɓeni anene si warowoma waranima kon ɗum watta sina ya muñi si warowoma an waranima kon ɗum watta ko ya muñño par ce que siko an o ƴettuno goɗɗo tan ya muñño siko an o warno goɗɗo arta e jeeje ma ya muñño ga ko goɗɗo ko yetteno muñño joni noon so tawi komo ɓikkuy ma komo ƴetti o accuma ɗon andi ha jomum farnama goɗɗum ha jomum farnama goɗɗum sina kon waranayno idan wata a ndaaru ko Allah ƴetti kon o hokka jonnanima ronka ndaarde kon e junngo maɗa kon sa waɗi ɗum an e Allah hoɓe Allah no acci piiji fof e junngo maɗa himo nemima nemaji hus watta a jokkinde guite yeho kunkuntu ronkayde kon e junngo maɗa kon idan ɗum ɗo si neɗɗo no faala nema Allah no tabide junngo makko Allah subhanahu wa ta'ala tabidina nema okkoramo bimɓe kiɗi jema ñalolma haray yo eto o duumo e ɗum ɗo haray ɗen andi on jarama fota albarka haray on weltanama yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray hiɗen ka radio fotten gollen guine alhamdulillahi rabbil alamin haray cheikh mahfousa ɓe waɗani hen ɗo ko laba ɓe famini hen ɗo famuji kelɗuɗi haray sen wattani yila oɗo aya mo ɓe addani en ɗo oɗo aya wonɗo ka suratul mulk wallahi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun hande sen daari oɗo aya ustad pellet hande jama on ka fewndi ɗo no ɗuuɗi wonɓe wi'ude marsali no ɗuuɗi wonɓe wi'ude marsali ɗum ɗo hino hulɓini fota haray koko makuɗon kon pellet allahu subhanahu wa ta'ala ko seeɗa woni e ƴettude o acca buy haray oɗo qissa mo adduɗon ɗo haray koko makuɗon kon mo kala yo ndaaru hoore mum ko honto o tawa e ɓeeɗo tato yewtaɓe yo allahu on waɗu en e sakkitoro on ɓayru ko on ɗon ɓuuri moƴƴude haray en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu on moƴƴinan en o malla o hisina o faamina en koko wonɗen e janngude o arsika e gollitirgol haray hande ka fewndi ɗen ɗo jama on haani jarnude ɗiɗo nemaji ɓe woɗɗito ko moolana koko wiyete ɗan ɗo guddam ɓayru koko maako ɗon kon si tawi woni an yiɗa torade a okkore an kadi okkorɓe hanuɗa okkorde ɓen haray hiɗo geli kaka radio fotten gollen guine wonɗen haray ko toli moɗon hiɗo weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna fota haray oustaz en mi weltanike on fota jama ɗuɗuɓe kadi weltanike on continue mawdu on en jonna e joni numéro ji ɗin hara jama on waway noddude tafaddal ya oustaz idan hiɗen fama kadi na e nder ɗi saji ɗin ɗo e ko wiɗen ko faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun nawoni oustaz o andi ko waɗi tafakkur miijitagol no woodi yimɓe ɓuyɓe ala goltide ɗum hannde nawoni oustaz golle hakkil ko miijitagol ko nawoniri golle gite ko ndaarugol on jarama golle nowru ko jentagol jarama si a jentike a ndaari a taskaki nafata on jarama neɗɗo no haani jooɗade miijito on jarama miijitagol e miijagol naa gootum enen ko miijagol annduɗe miijagol ko jokkintingol haqqille ma ɗen piiji laawi ɗi ma maapoɗa ko laawi ma kon laawi ke ma terto yo miijagol e miijitagol naa gootum on jarama sa miijagol ko miijagol maapagol fii ko feƴƴi a woni no pay kon hawni kikirajo a janngaali jooɗagol maapo fii ɗum nafatama e fus ƴettu yaha puɗɗoɗa janngude a jindi ha a ronki a alɗaali miijagol a heɓaali ɗi duuɓiɗo fof terto ɗum to yehi ƴetta debboɗa yaha yeeya ma sira ɗaɓanal heɓata terto ko feƴƴi kon ɓe wi mamada fata ko feƴƴi kon ko feƴƴi a wawata artide hanki artata enen ko sakkitiɓe arde kala ko waɗi ka holle ɗo taw waɗino siko neema woodi no neemiɓe koye hanɗo siga mum ala siko tampere woodi no tampuɓe siga mum ala idan ndaaru noon joni ko feƴƴi ko battane ɗen ko honɗum haray ɗen fama nder qissa meɗen ɗo aljuudu alkaramu wal juudu wa sakha'u yuqarribu al abda min allahi wa min annasi wa min aljanna ko wiyete kom teddugol dokkal
wongol neɗɗo fontowo jungo ɗum no ɓattina neɗɗo e Allah no ɓattinamo kadi e yimɓe ɓen al insanu abdul ihsan ɗo ya piyu goɗɗo fii o yiɗe piya goɗɗo fii o ɗoftoma ñamminimo sa ñammini joni goɗɗo o ɗoftotoma haɗa piyalima yennalima neɗɗo ko maccuɗo moƴƴere kala mo moƴƴiɗa e muɗum o wona e maccuɗo maɗa kono axe muɗum o wawata wonde a yennataɗo goɗɗo ha o yiɗe a piyataɗo goɗɗo ha o yiɗema a ranata ko goɗɗo fiyo yiɗe si a faala bani adama yo ɗoftoma o moƴƴo e maɗa moƴƴo e makko a hettimo ɗum waɗi ɓe wi wal juudu wal kalam wa sa yuqarribu al abdu min allahi wa min annas wa min al janna wongol neɗɗo jonnowo moƴƴereji muɗum ɗin e yimɓe ɓen ɗum waɗa yimɓe ɓe ɓattoma waɗa yimɓe ɓe yiɗema waɗa kadi Allah yiɗe waɗa ɗum sabu nata aljanna kadi السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل قدو neɗɗo mo tawi siko gandal makko ngal heɓatako siko jawdi makko ndi heɓatako siko pehe makko moƴƴe nde heɓatako kanko ko woni ko fof ko fi makko e ɓikkoye makko koye tun ko heddi ko no waɗi wo ko adduma ka saare ɗo ko fi ɓe yimɓe sa falanaka yimɓe ɓen moƴƴere a faala moƴƴere yimɓe ɓen gase sa a yeeɗo marsa ko yimɓe ɓen sa a jannay ɗo ko yimɓe ɓen sa ardoto ɗo ko yimɓe ɓen sa faalaka yimɓe ɓen ko no wonirta ko yimɓe ɓen mari importance mo ɓewna ka population muɗum idan ka annduɗa ɗon a gasta ɓawo yimɓe ɓe yimɓe ka gasta ɓawo maɗa hiɗa mari haaju e junngo yimɓe ɓe yimɓe mari haaju e junngo maɗa selu ko lorota yimɓe ɓen ko ƴetta naforeji maɗi hewtinaɓe idan neɗɗo gurdo no woɗɗi aljanna no woɗɗi yimɓe ɓe no woɗɗi Allah subhanahu wa ta'ala idan haray lere men on ko yonɗum inchallah jonna numéro ji ɗin hara ɓe wawa noddude koɓe famali ɓe landito inchallah haray numéro ji ɗin ko 622 30 75 18 et 664 87 49 58 et 657 10 21 02 haray ko tolimoɗon meɗen jonti on tafaddal ya ustad nam wi aljahilu nam awa nam assalamu aleykum a ko tolimoɗon ko homɓe wonɓe honto awa ko tolimoɗon nam hiɓe janti o inchallah inchallah on jaro on jaro amin amin yallah inchallah 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 waleykum salam wa rahmatullah weltanama on jarnama foto e Allah on newnan en famugol gollitira wi wala jahilun sakhiyun ahabbu ila llahi azza wa jalla min alimin bakhilin neɗɗo majjuɗo mo anda bus nam nam assalamu aleykum assalamu aleykum ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗo in alhamdulillah meɗeke jammake yawne seeɗa leero mutike nam amin 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 innayi kamene fuuta ɓe innayi amin no mari du'a donc woɓɓe no wiye so tawi bani adama o heɓi du'a ɗum yaani haa ɓeydana on tigi c'est-à-dire arsuke makko ɓeydanamo kadi duuɓi aɗa kono ngal landal ɗo mi faala on jarama landal ngal ngal faamike haray hiɓe makande noon inchallah nam sage haray ɓeydagol arsuke ɓeydagol duuɓi nam ko hunde nde tawata haala mum no ɗuuɗi seeɗa nam ɗo ari ka faaɗi kono en wiyeɓe tun nam jaɓen no ɓeydo duuɓi no ɓeydo arsuke no ɓeydo jarama sage jarama ko honno ɓeydorta nam ko Allah andi no jarama kono no ɓeydo jarama sage jarama Allah no faala ɓeydude mo wawi ɓeydude ko woni ko goɗɗo go wawata ɓeydude sendidiren goɗɗo ɓeyda e Allah ɓeyde nam
neɗɗo wawɗo ɓeydandema ko Allah windama ko ngala kono Allah kan no wawi ɓeydama ko windi ko neɗɗo wawɗo ma uytande ko Allah windama ko ngala kono Allah noon kanko mo wawi uytude yamhu llahu ma yasa o yusbit o indahu umul kitab Allah monte ko faala o tabitina ko faala ko kanko jogui deftere jangdenen amma noon enen en wawata ɓeydidirande e wawata uytodirande Allah noon mo wawi ɓeyde mo wawi uytude donc kadi on ɓeydi en fota ara yallah on yoɓo on ko ɓuuri e moƴƴude joddinama idan ɓe wi majjuɗo neɗɗo moye anda hay fus kono o okke o no yiɗa ka Allah ɓuri neɗɗo gando jogiiɗo dolle diplôme kono heɓorta moƴƴude hay fus ko woni wo ko andara seeɗa so walle Allah faalaka seeɗa idan Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en fi woɓɓe ko suratu tawba wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun Allah subhanahu wa ta'ala wi no e mabbe hombe o wito wa minum andi Allah kanko no yewtirno ngo barminta ɗum wati goɗɗo jangi qur'ana o wawali wolude haala hejjidina ka jama yo yaltu si qur'ana jogui neediji yewtere Allah wolata inna kaarijo kanko ko yewto kon fof o adde tun ɓuyno mbaɗ ngo dikko hande ɓuyno piyaɗo baraji min siko mi wonno kaari mi waɗen hunde kadi waɗa hono kaari ala si ɓe wonima ɓe watta fanɗere kone wadde kon haɗa ɓe watta tun jooɗo aybina marɓe ɓen aybina karama ko ɓen aybina lamɓe ɓen inna min siko mi wonno ɗum ɗo waɗay noon hara so o hewti ɗon feccere o watta hono woniri ɓen no woodi nam ko ɗum ɓe wiyata haray honno silbatere anda honno kelɗere koto mum ko jikku naafiki nam assalamu aleykum assalamu aleykum ok haray ɗo ustage hewti ka waynodirten haray ɗaɓɓane en ɗon darde inchallah haray onno ko nonno ko ɗo hewti ka fewndi ɗo inchallah haray ko raɓɓiɗi kon nam haalana ko gasata on jarama kono si tawi sa paama joom hakkille fof ande ko honɗona wolede on jarama ustage hara inchallah o mawdu ɗo mo yaaji en arto e makko inchallah jonnen exemple ji yimɓe wudduɓe guddan bonni jawdi maɓɓe hara ko hunde wande ko qur'ana sifi kadi on jarama on jarama fiye jama on andu o koyte guddan ko masibo molanaɗo haɗa wona jikku moƴƴo ko jeeyaɗo no jikkuji bonɗi nam assalamu aleykum assalamu aleykum alhamdulillah wa yawne leero yoni haray make heña nam ko tolimo ɗo yawne inchallah inchallah amin 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 on jarama albarka awa assalamu aleykum warahmatullah inchallah so Allah tawni e yontere aɗa enen nden inchallah continue mawdu on jarama ha anden lorra ko ɗan gudda woɗni kon on jarama jama woɗɗito ɗum anda wondema guddan no bonna jawdi on jarama guddan no bonna jawdi on jarama idan harana guere fus ko gudda on tiɗan bonnimo jawdi ndi on jarama ay inchallah subhanahu wa ta'ala assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullah haray numéro jiɗin ɗo o marayɗi mandi to ɗon hara wawayi humpodirde karama ko ɓe men ɓen ɗo haray kamɓe numéro maɓɓe on ko 628 29 0301 haray winde wallino moƴƴa mi fillito fi watta on yejjitu numéro oustage mahfouz on ko 628 29 0301 min ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 o weltanama on duwanama on jarnama haray ko toli moɗon e radio ko toli moɗon e wallita ko radio Allah ma dina fi man hadaytu wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallaytu wa barik lana fi ma atayt rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin